Another malawa kane dialan kontin ba rach me ba jaling. Take a story me gorno bialing. Me to kor kam Dr. Riek Machar kene kirma yadit. Karon kina dangraw wida wal bakel. Gore jen wo de yan rach me de yan ling ka do be dane chikor chatwo gaja. Ngum to kor gore jen wo de konoling ka jan lera me. Gorno jin bi larame bi janyu akane ti kokien ko de ga te ka ngany merong kerege da ne ci to koron kina dangra wal bakel me ci korcha to ko je rey wej ka juba an gore bi janyu akane ti kokien bana showe an rey istor kama da na bana ling ka ki kore da ne ci to ko to wan ci ga to ron kina dangra wal bakel la lengane je ne dialan wo ci na me ci to bat ko ke te konte chodien latin ano nguma toga ke toga di kwaikaja bana me ci to kam Dr. Riek Machar kene kirma yadi ban je cholinkel an pale road pin kalianga ko de ro andi ti de kan wonyam nyoka kene de kokien man bana kwen gwasame me tok doro de keje an so Sudan je ga shop ko ron kina dangro wi wal badak ka Sudan ken wano chu kirma yadi ta kweren yam ka chu Dr. Riek Machar a kwere rawde dungdo chu politic road pit kam dien ka chu wa kam kir ala dinka ke Dr. Riek Machar ala nuer rei buna ke party dien ni SPLM entre which ke la ruwe rei wik ka so Sudan enna mo chu tuo ko chu politic chora lat kam dien kan dangraw alo chur waka me pide wa jene dane choda la ne kenyam karon kina dangra wud wal jok chu ter tuok chu kirma yadi Dr. Riek Machar gwanyenu che kuma de mic ka bom ke che mishwale ku che jalat ka chu kormo tuok rei wi ke juba ka chwe chot rei wi ke liu ka so Sudan chu ne ti shop ke kina ku dangwa na wonyam chuka liu rei koramo ka shwe ne ti shop ke milioni shuga joch rei wek ka so Sudan ene to shukan woni rei kam ni winitin continent ka Africa neme mi shore lat en koramo shu wakam jani ke dinka ni kana nuari ke na yo so Sudan cho dak nono ka shala den wo medane to kor ra medane to ge e kirma yadit a Ramadan en logo de ke tekel kena Dr. Riek Machar ko Riek Machar che jela den wo che kirma yadit che dop che jabai en do badan en de so Sudan de je right ke je ke de je yen ke je me che Dr. Riek Machar je gujen wo na me che bo wo nyam cho gorno baro de chung a me cho aja kapin a kirma yadit ke jaron kina dangra wu wal jok a kan kor kan network gwasamo chu tel ken nyir chu peace ka kirma yadit ka chu gorno ba Dr. Riek Machar baje woch re kuma ka chu mishit kana mo chu jalat chu korye yu talk na mo agenda ne chi talk no karon kina dangra wu wal diech me chi kor me cha ko lat ko dinare kur ron kin dangra wu wal jok ron kina dangra wu wal ngwante nare kur amen me cha ron kina dangra wu wal diech cha je chup an gwazamo karon kina dangra wu wal diech chwa mal chwa jalat chwa mal mishwali resolution of the conflict chwa jatan rei wich ka so Sudan en malamo chwa le loy mara kane ti teketer ka jarwon kina dangra wu wal diech mo chu Dr. Riek Machar chu loy gwade ala vice president chit keme vice president wal ko ne woke ne yaga vice president me chamal ron kina dangro wi de wel die cha jatan chu Dr. Riek Machar chu nyoka muloje ala kwere rawde ki vice president rei we ka so Sudan namo amal kamde ke igad kan Africa Union ke international community de sha kambien cha jalat en gwasamo chu Dr. Riek Machar chu aja convince ke chu ay jogono jin bolore we ke juba ko on tam chamal cheben bia transitional government bia ja ko lat kel rei wich ka juba enamo chu Dr. Riek Machar chu janong na kel kan wanamo chu malamo chu shwamal chu Dr. Riek Machar chu chup rei we ke juba
ko balade ki rule dung vice president ba jotok men me shore yu ke juba ka chuchup ka kwimala men cha tan mutual ke transitional government of national unity ka pai baro ron kina dangara wi wal bakel na me pai mugo rano daraja tit ka pai baro ron kina dangara wi wal bakel shukoro da nyok anyok shukor mudi togre wi ke juba kam Dr. Riek Machar kene kirma yadit jikwa kirma yadit ala dinike kene jikwa Dr. Riek Machar ala din Dr. Riek Machar en gwasamo cha Dr. Riek Machar shole kirma yadit kedol atikare dola kene kirma yadit ka presidential palace ki dor kwar en dini jen ala kirma yadit ti din Dr. Riek Machar kene dini kirma yadit teke chunga to presidential palace en gwasamo kamishar yale ka kirma yadit chu deni kirma yadit deni Dr. Machar yan machen gwasamo chu ne ti chop ke kur liu tin en gwasamo re koramo kam deni kirma yadit kana Dr. Machar en gwasamo chu koramo chu roda nyot ka nyon medit ka plan mishar yale ka kirma yadit kana den kon tin chunga jakel re koramo ramadan ngwa inkelung chala do wojen dera tabande ngai dongde teketetten meje kormo meche tok chwa Dr. Riek Machar chwa je put ki chwa je nangrar ka bom eneke chwa je nangrar e wiki juba rei mejni tichiri lelong te dwaga ka mejti dit kuma South Sudan ka plan Machar yale kan wojen de jenneke cross fire ko jen lade dane cha lele cha guje no de Dr. Riek Machar de jenneke cross fire cha je de la ngaje no jen Machar plan akirma yadit no mo micho de lat ka gwase dan en gwase mo chwa Dr. Riek Machar chwa je nangrar ka shuro do shu bare wiki juba shu wo ko Congo gwas mi chwa je gor karen yale tungwan helicopter gunship ni drone akuma Uganda kene kuma kirma yadit la SSPDF kene UPDF shu ken Dr. Riek Machar shu ken bugre duar ka shu Dr. Riek Machar shu ken kene dialte konde te kore shu ka shu ka chop rei wich ka Congo ajen gwase dani kolo jenten me baroda bar chona ka South Africa gwade baje kolo jenten na mo chu jena kurmudi da long mi shu angaje ne ideal eno chu kume cha reak ke cha collapse rei wich juba kam Dr. Riek Machar kene kir mayadit ena mo chu aguje no etene Dr. Riek Machar kariek kashi Dr. Riek Machar ko Dr. Riek Machar chwal kanije chwa dini ke chwa kule nakrar ka presidential palace ka plan mishare leka kirma yadit kanetin kon tin laji kwar kanetin kon merkaje wo kon kamando dien ka kor koramo me cha Dr. Riek Machar cha je joirare wuce kirma yadit ka cha kanan wo kan Dr. Riek Machar kanan nak kuma cha Dr. Riek Machar mu cha je nak gwasamo de kirdara power absolute power daraje chokan en gwasamo cho kirma yadit cho jonano be Dr. Riek Machar baja gagrar kashwe general tabande ngai kwany ala first vice president manyuno odin tama e madin kene tabande ngai emetika koredan ko gorka jenwo deje woch re kwara alo chedele la ramela kwer SPLA IO and Dr. Riek Machar ko kirma yadit a jana shangwang ke Dr. Riek Machar anu a vice president gwe jan wo michi election chaben ke queen gwe ni chaben chade gwa ka je dong der fail ke der boy ke kuja mo gor jan wo be Dr. Riek Machar be je yigo completely kat do badana dong de ken ngwana mat ka je kel wa shu kan gwa samo shu plan den kin ma yadi cho jono no be je lalet cho general tabande nga cho kwan ala first by president ka taban ran koar Dr. Riek Machar ka kume SPLA IO chukir elelino ko be kume Dr. Riek Machar be je yarki be je dak ko bi tare ta kam niken ka kume SPLA IO ajen la kira le nishang kachu jena toka na mo ko che term di te nyoko munonga je kam Dr. Riek Machar ken ne wudu shal ka me tabande ngai mongo tinan walle alla first vice president ke vice president Ray which ka South Sudan kana which
en point ta ban chu mena tama en gwadamo chu Malaysia tain koron kina dangra du waldi chu jek ka chu talot kamala mo tanya tanya Dr. Riek Machar kene kema yadit chi tain ta bande ngai kene kema yadit dungdo ko gorko bikume SPLA be fail chwa gore appoint kema yadit no bataban be jakwain ko bural bakuleten ko ngejen wo ne to ngwan gur kene Dr. Riek Machar rei nuari gore jen wo de Dr. Riek Machar de jeluk de la gota bande ngai ana mo kana tuok kana nok bon werten ko kena kon tenen medane ci tuok ron kin dangraw wir wol dok gwan mi cin wari shoko kurro kin du ku dangraw woniam gwa de shi gluten chaje de nok nware kejen ku koromo chu kuma so Sudan lurei kormudit ka chu je wetin wana la sibiliane ke stene diare we ka so Sudan chu kor chu ro da nyok ka mutu ko ro da ka chu ne tin wan chu ka liwon gwasamo taban de ngai ramkel me cha kwany ko be mal kam SPLA yo karwade be jeyar jen do be dane kwany gaja term den mo kwany gaja keja ron kin dangre wal bakelamo nyo the pen mala kam Dr. Riek Machar kene kuma kirma yadit ka do mi kirma yadit re ale gaja ka shokoro da nyok ka loitin kam kirma yadit kene Dr. Riek Machar a chengne me cha Dr. Riek Machar cha je yen ka South Africa chongodba so Sudan roale ko me cha jona kenen wo baje yen ka South Africa ko shi kuma so Sudan chi roi ke kuma South Africa alogor keno de ken de ma cha de ken chu tagra re wi ke so Sudan ko lat kenen wo jera Ramadan en jerma re wi ke so Sudan chu gon gorno bireng ma char bete ka South Africa namo kana mal jako bedeten no en gwasamo chu mal chu kana ben chuanat nang ruro kokien ko ba mal nyok ma tan geje akir ma yadi kene Dr. Riek Machar karon kin dang rawi dol badak chu mal rew de chu nyok ma tan geje angum tan ka mal geje karon kin dang rawi dol badak o she kene no me latke akir ma yadi kene pat ki kene ogwada me gore jen odara Dr. Riek Machar dere janak lode tan ta bande ngai kwara ka gwada Dr. Riek Machar kene let amana tema ba kana lat ka jar won kin dangraw wir jan dangraw de je to kontena gwaye na me mlat ko na me ataye da ne shukor je to go je ka ron kin dangraw wal bakel bana taye da ne shukor nyok ka muto ko ka je ke taye non ka mal ka je ka ron kin dangraw wal badak abe ka ron kin dangraw wir jan dangraw wir de je me bana jere ling ka video mu do dien agenda na gora de nyaga ye kel gorno bi je nyaga ne ko ken ko de ka te ka shob luai ke me dan shoda lat ko ron kin dangraw wal bakel ngum mi tuok kor tuok edi ka nga tuok mo ke plan meteri chari ala ka mo kirma yadit kan walle murai kon ka je ngum mi cha nyoko lene kirma yadit guyen no ba pat ke me dan kana kon pat ka ron kin dangraw wal bakel e cha kor ye to ka je che ba pat ko Ramadan la signatory partner e Dr. Riek Machar rame tan mal ko ron kin dangraw wi de well di e Dr. Riek Machar chengni me cha kor cha je be chi kor je to ko ron kin dangraw wal bakel che be ken Dr. Machar ka chwa mal nyoko mata ngeje ko ron kin dangraw wal badak ron kin dangraw wal badak e cha tan en tamam right corner cha nyoko mo daka je ko ron kin dangraw wi jan dangraw wi de ka ngoda ba belene boy nyok Dr. Riek Machar ba la ken ko nyin ka dial kadi chong ude mem chal ke kirma yadi de yarane kuma SPLA ayo ke yaran Dr. Riek Machar chika meche pen ke che boy ka tabande ngai kam dien ke meche kan yatpin ngoda botama kam dien kana par kol ba nyoko me pen nyoko jen the same system e chare ka medan chiro nyoko me lere roden tama mugur jen go bilaram bi jalin ka to English wer kam shale shang nyak channel bi wujekten bajalat gwasami ka to kawaini ne me tung nweri an bana nyo jegum de dien ke storm de dien bi ateka mal bye bye